Tubahaye ikaze kuri News Africa tugana mu nkuru z'incamake mu Kinyarwanda. Uyu mugiye kubana nige Rukundo Alex. Kuri uyu wa mbere washize habaye urugamba rukomeye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Ni imirwano yabereye mu bice byinshi byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga. Ni mu gihe abayobozi bakuru bo muri AFC na M23 basabiwe igihano cy'urupfu ndetse bategekwa no kwishyura amande. N'ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwasabiye abayobozi bakuru bo muri AFC barimo Colonel Nanga, General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa, Wiringomba n'abandi basabiwe igihano cy'urupfu. Kinshasa yatangaje ubusobanuro ko igisirikare cy'u Rwanda kiri kugaba ibitero ku bibuga by'indege cyabo gikoresheje ubuhanga. Eka ncamake makuru y'Ikinyarwanda komereze muri Mali. Komanda wari ukomeye w'Uburusiya yishwe n'inyeshyamba. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje intambara nshyashya. Amerika yabaye yiteguye kugira perezida w'umugore. Kinshasa yatanze ubusobanuro ku gisirikare cy'u Rwanda kiri kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cyabo gikoresheje ubuhanga. Bikubiye mu itangazo rya Minisiteri y'Itumanaho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko ku butaka bw'igihugu cyabo buri kugabwaho ibitero kandi ko ibyo bitero biri kugabwa ku bibuga by'indege ndetse ngo bikaba biri gushyira abantu mu kaga cyane ko harimo n'indege z'ubucuruzi. Kinshasa ikavuga ko iperereza yakoze yamenye neza ko ibitero bikorwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abakorana nacyo aribo M23. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ibi hari uguhonyora gukomeye amategeko mpuzamahanga agenga kudakoresha imbunda ku basivili, igasaba urwego mpuzamahanga rw'indege za gisivili bityo ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano. Leta ya Kongo yagiye isaba imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bitandukanye isabira u Rwanda ibihano irushinja gutera ubutaka bwayo iciye muri M23. Ni mu gihe u Rwanda runenga ubutegetsi bwa Kinshasa kunanirwa gukemura ikibazo cya M23 n'abanyekongo ni ikibazo cy'impunzi z'abatutsi n'abanyekongo bari mu Rwanda na Uganda, rukavuga ko ikibazo cyabo ari cyo gituma M23 igenda ikongera ikagaruka. Kandi u Rwanda rushinja ingabo za Kongo gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya u Rwanda. Kuri uyu wa mbere washize habaye urugamba rukomeye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Ni imirwano yabereye mu bice byinshi byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga. Aya makuru agaragaza neza ko imirwano yabaye none kuri uyu wa mbere washize ku itariki 29 2024 mu kwa karindwi hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta n'abarwanyi ba M23 yatangiye mu gihe cy'isaha za mu gitondo cya kare kandi ko yagejeje ku gihe cy'isaha z'igicamunsi ko kugeza ku isaha ya saa 7 z'amanywa imbunda ziremereye n'imbunda ntoya zari zigikomeje kumvikana muri ibyo bice. Iyi ntambara ikaba yabereye mu duce duherereye muri lokalite ya Kahira nk'ahitwa Tambi, Musuru na Bigogwe rwari urugamba rukaze. Kimweho iri huriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko ari ryo ryagabye ibitero ku barwanyi ba M23, ariko nk'uko bivugwa n'abatangabuhamya byarangiye iri huriro ry'ingabo za Kongo zibangiye amaguru ingata. Kuri ubu biriya bice byabereyemo imirwano biri mu maboko y'abarwanyi bayobowe na General Sultani Makenga, ndetse hari amakuru yatanzwe n'umwe mu barwanyi bavuga ko hari ibikoresho bya gisirikare uyu mutwe wanyaze ririya huriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa. Iyi mirwano yabaye mu gihe impande zombi ziri mu minsi 15 y'agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nubwo iri huriro ry'ingabo za Kongo ari ryo ryagabye ibitero mbere, ntibyabujije ishinza M23 ko ariyo nyirabayazana nk'uko ubuvugizi bw'igisirikare cya FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yamaze kubitangaza ikoresheje imbuga nkoranyambaga zayo. Abayobozi bakuru bo muri AFC na M23 basabiwe igihano cy'urupfu ndetse bategekwa no kwishyura amande. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabiye abayobozi bakuru bo muri AFC na M23 barimo Colonel Nanga, General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa na Wiringoma n'abandi bayobozi basabiwe ibi bihano. Uyu mwanzuro ukakaye w'uru rukiko rwa gisirikare wo muri iki gihugu bawufashe ejo ku itariki 29 2024 muri uko kwezi. Abasabiwe icyo gihano bagera kuri 26 bashinjwa ibyaha birimo intambara, kujya mu mutwe utemewe ndetse no kurema imigambi y'ubugambanyi. Ibi byaha ubutegetsi bwa Kinshasa burega aba bantu buvuga ko babikoreye mu burasirazuba bwa Kongo
ahagiye habera intambara ikomeye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Mu busanzwe abaregwaga bari abantu 25 bo muri AFC, nyuma baje kongeramo Colonel Vianney Kazarama wahoze ari umuvugizi wa M23. Muri abo baregwa 26, umwe wenyine niwe urukiko rwasabiye gufungwa imyaka 20. Uwo ni Nanga Besena, akaba ari se wabo wa Colonel Nanga. Si igihano cy'urupfu gusa aba basabiwe, kuko urukiko rwategetse ko bagomba kuzishyura amande ya miliyoni 1 y'amadolari ya Amerika, nayo ngo akazaba arimo z'amarira izahabwa abanyekongo bagizweho ingaruka n'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Muri aba kandi baregwa abantu 5 gusa nibo leta ya Kinshasa imaze guta muri yombi. Aba bayobozi bo muri AFC basabiwe igihano kiruta ibindi, mu gihe bwana Colonel Nanga aheruka gutangaza ko urubanza leta ya Kinshasa imushinja ko nta shingiro rufite, ndetse avuga ko rudashobora gutuma adakomeza ibyo ateganya gukora kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bushyirweho iherezo. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Mali, aho bivugwa ko komando wari ukomeye w'Uburusiya yishwe n'inyeshyamba. Amakuru akomeje kuvugwa muri Afurika y'Iburasirazuba, Mali aravuga ko komando ukomeye komoka mu gihugu cy'Uburusiya yishwe mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba zigendera ku mahame akaze ya Kisilamu. Iki gitero cyagabwe ubwo habaga umuyaga waserwakira uvanze n'umucanga. Uyu mukomando wabarizwaga mu mutwe wa Guinea yishwe ubwo we na bagenzi be baburiraga ku murongo w'urugamba rwo kurwanya iyi mitwe y'iterabwoba. BBC ivuga ko uretse uyu mukomando hari abandi bacancuro babarirwaga hagati ya 20 na 50 biciwe mu gitero cyagabwe na leta, nk'uko umutwe witwaje intwaro wa SSP-SD uvuga ko uharanira amahoro, umutekano n'iterambere muri Mali wabyigambye. Aba ngo biciwe hafi y'umujyi wa Tahaze wo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mali. Ubuyobozi bw'abageni nabwo bwatangaje ko bwatakaje abarwanyi mu itangazo washyize hanze, ariko ntiwavuze umubare w'abapfuye. Ariko nanone nabo bavuga ko bishe benshi muri izo ntagondwa, izindi zikizwa n'amaguru. Ubutegetsi bwa gisirikare buriho muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburasirazuba muri 2021 bwari bwiyambaje umutwe w'abacancuro wa Wagner bushaka ko ubafasha mu kurwanya intagondwa gendera ku mahame akaze yiyitiriye idini ya Isilamu no kurwanya abaharanira kwigenga ku butegetsi bwa Mali. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje intambara nshya. Hari ku munsi mukuru w'igihugu cy'Uburusiya wabaye ku cyumweru tariki ya 28/2024 muri uko kwezi wo kwerekana ingabo zo mu mazi, aho yagarutse ku mishinga ya Amerika anagaragaza ko igihugu cye ko kigiye kwinjira mu ntambara nshya. Nk'uko biri gutangazwa cyane n'ibinyamakuru byinshi byo hirya no hino ku isi, uyu munsi mukuru w'igihugu cy'Uburusiya wo kwerekana ingabo zo mu mazi wabereye mu gace kitwa St. Paul. Uyu muhango ukaba ukorwa buri mwaka muri iki gihugu cy'Uburusiya. Bwana Vladimir Putin mu ijambo rye yashimiye abasirikare bo mu mazi bitabiriye uyu muhango, harimo Uburusiya, Ubushinwa, Algeria n'Ubuhinde, maze avuga ko leta y'iki gihugu ko igiye guteza imbere ingabo zirwanira mu mazi. Yagize ati, ndishimye cyane kwakira uyu muhango mukuru wo kwerekana ingabo zo mu mazi, aho abasirikare bakoresha amato abo mu Burusiya, Ubushinwa ndetse n'Abahinde. Nyuma yaje gukomoza ku mishinga y'Abanyamerika yo gushyira misile zifite ubushobozi bwo kugera kure mu gihugu cy'Ubudage. Abigereranya n'igihe cy'intambara zabayeho mu minsi ya kera. Anavuga ko Uburusiya nabwo bugiye gufata ingamba nshya kandi ko bwiteguye intambara nshya igiye kwaduka. Ati, niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyira mu bikorwa iyi mishinga, tuzafata ko tutakiri kubahiriza amasezerano yo kudashyira imbunda zifite ubushobozi bwo kugera kure, harimo no kongera ubushobozi bw'ingabo zacu zo ku nkombe z'amazi. Uyu munsi iterambere ry'izi ntwaro rigeze ku rwego rwa nyuma. Tuzafata ingamba nshya zo kuzikoresha duhereye ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo mu Burayi no mu bindi bice by'isi. Mu gusoza ijambo rye, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yashimiye igisirikare cye cyo mu mazi kiri mu ntambara muri Ukraine, avuga ko uburyo kirwana iyo ntambara kiri mu buryo bwa gitwari. Amerika yabaye yiteguye kwakira perezida w'umugore Kamala Harris
Itangazo rishya rya Joe Biden ryo kuva mu matora ya perezida ryahinduye isura ya politike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kwikura mu kwiyamamariza ku mwanya wa perezida, Kamala Harris ubu ni uzwi cyane mu ishyaka ry'Abademokrate nk'uwari visi perezida, ashobora kwisanga ahanganye na Donald Trump mu kwezi k'Ugushyingo, kandi natsinda amatora yababaye umugore wa mbere uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko yabitangarije African News dukesha iyi nkuru. Barbara Pella, umwarimu wigisha muri kaminuza y'iby'imiyoborere y'abaperezida muri Mayo Center, avuga ku bikorwa by'indashyikirwa bya Harris ati yarenze inzitizi aba umugore wa mbere utari umuzungu wahawe umwanya wa visi perezida. Ibi ni ibintu by'ingenzi bishyaka rikomeye. Afite imyaka mike ugereranyije n'uwari perezida cyangwa umukandida w'abarepublikani, imyaka 59. Aracyari muto, afite imbaraga kandi arakeye. Nubwo afite umwanya mwiza, inzira ijya ku manda y'Abademokrate ntirasobanuka. Bamwe mu banyamuryango b'ishyaka barasaba ni Prime kugira ngo babanze basuzume abandi bakandida mbere y'inama nkuru y'Abademokrate iteganyijwe kuva ku itariki 19 kugeza ku itariki 22 Kanama uyu mwaka. Nk'uko Peri abivuga, igitsina gishobora kuzaba imbogamizi ikomeye kuri Kamala Harris. Hazabaho ibibazo muri iki gihugu bijyanye n'igitsina. Ndumva igitsina ko ari imbogamizi ikomeye kurusha uruhu, kuko inzitizi y'uruhu yarenzwe na Barack Obama. Ariko ndabizi muri Amerika twagize abaperezida b'abagabo gusa. Ni igihe twasubira kuri perezida wacu wa mbere, umubyeyi w'igihugu cyacu George Washington. Uyu murongo w'umugore w'umubyeyi uracyariho, kandi nizeye ko Amerika izabasha kurenga iyi nzitizi kugira ngo yongere abakandida bashobora gutorwa kandi bashobora gutsindira umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Kamala Harris afite amahirwe yo gusimbura Joe Biden, kandidatire ye igomba kwemezwa n'itora ry'abadepite Abademokrate mu nama nkuru y'ishyaka. Amerika yiteguye kugira umugore perezida. Igisubizo kizagaragara mu byumweru 2 biri imbere.